لباجاروک گاواش یانجی وستانه باکوری کردستانه بسادان جورن پوتان دروز دکن. صد و پنجی خباتکارین کچو کرن اوی باجاری دناوا اوی کارگهی ده دخبتن. روزانه کارگاه اقیانوس 1500 جوتن پوتان دروز دکن. نافدارترین مارکین پوتان پیلاوین خود ناوا اوی کارگهی ده دروز دکن. کارگاه اقیانوس لوانا باکوری کردستانه دروداوی دا ببینن. به دوری 38 کیلومتران جه باجار وانا باکور کردستانه ده ناوا باجار گاواش یانجی وستانه ده یکمین کارگاه دروست کرنا پیلاوان آنکو پوتان هاتیا آوا کرن. افکارگاه دکارت یک روز ده هیا 1500 جوتن پوتان به دهان مدل جده برهم بینه. افکارگاه جه مارکین مزنن پوتان ل ترکیه و مارکین جهانی را دخبته هم پیلاوان جبو زارو جنو زلامان را دروز دیگه. بینرن روداوی پیشسازن هجا صنعتکارن برز حسکرین برهمن ما ین خمالی ایجار امل باجار گواشنه نیزیکی باجار مزن یه وانه دناوا کارگاه که دینه جبو دروست کرنا سولان انکو پوتان به دهان جور و بصدان رنگین جدا هم جبو خواه هم جبو مارکین جیهانه و ین ترکیه جی دناوا اوی کارگاه ده 120 گنجن من کرد تیده دخبتن بکار آنینا تکنولوژیانی آمینن سردمانه دکارن در روژه که ده بتنه اف خوردن هنه 1400 جوتن اوهاین پیلاوان بقباره جدا بسایزن جدا هم جبو خواو هم جبو مارکین دن درست بکن اف پوتن هندناوا مالن خدا دبینن و الپخوا دیکن هم جی هندناوا مولن هری مازنده هم جی دناوا باجارن خواین هری مازنده به کوالیتی که برس هندکرن و الپخوا دیکن دناوا کارگین اوهادا تین درست کرن اف جا ایجار د برنامه مدا امینیشانی هوین برز بدن که چوا اف پوتن هنه تین درست کرن و چه ماده که تی پکار آنین جبو درزبونا اوان پوتان همان دمه ده امینیشانی هوا بدن که چوا گنجن مین کور به باشترین کوالیتی هم جبو خواه و جبو براندن هری مازن و ناون هری مازن اوان سولا اوان پوتا درست دیکن در روژه که ده کارکرین کرد ین باجار گاواشه و گوندن سر به باجاری و دکارن دناوا اوی کارگهی ده 5 مدلان به هفره دروز بکن. هر پوتک دناوا اوی کارگهی ده 15 خولکان ده تی برهمانین. زیده خباتکارن دناوا وی کارگهی ده کچن کردن. روزانه 12 دمجمیران دناوا بشن جداین کارگهی ده دخبتن. پوتان جه قباره 36 هیا دیگه 45 چه دیگن. سال 2011 دا ام چونه استانبولی daha doğrusu hem peşkavi çune İstanbul'u ve deri şokoltu nebi hem çune İstanbul'u
ام استانبول شغلین ام وی مسلکی هانی که öğrenmiş بین موی در اجخارا فابریکه کوکر ما 200 کس دانه خباته وان 200 کسان دا ما 200 انسان دا خباته روزی 2000 جوت ما پیلا و در خستن حتی سال 2019 دا ما قرار دا ما گویم بشنه مملکت خراب خبتنن ایدی و در هم تنگاواهیه هم سخنتیوی زدنه هم جمع گویم چنه مملکت خواه فایده ما بیگه مملکت ما و ملت ما و ام هانه و در وقتی هم سال 11 دا 2011 دا هم چونه استانبول و در هر جا گوت ما مملکت و حرمت رانابنا سایگی göstermiş naken حرمت رانابنا خبات ayrımcılık çedi be میجی اوا خورات خسته خورکاهی میگو از هر مملکت خو انشالله فایدام بیگه مملکت من ام هانا وی داره چقا ما araştırmış ki çqa ihtiyacı خشکی ما دایی که ما ihtiyacı آن هبین ما همه راکنه وی داره فابریکه 2019 حتی نها ام eğitmiştiken ام نها فابریکه دا yaklaşık 150 انسان مدخبتت ام روجیجی نزدیک 1400 arayda çqa firmayı mazın hene çqa markayı mazın hene امش حمیارا ایدی ایدو بینگهیا خدا دکارن جواب هم بدن جوان رسولا کی جان سوله حسکن ام دکارن چیکن اف بشه برمانینا پوتانه الوی داره سایه آنکو سرین پوتان چیدکن هشتو ایک کس کو زیدهی وانه کچن تیدا کار دکن. همو خباتکار لسر سه باندان آنکو رزان هاتینه پاروه کرن. باندا یکم جسیح کارکران پیک هاتیه و 16 جوانه لسر ماکینه یانه و 8 کارکرن دن به دستی کار دکن و ین ماینجی سرپرشتی وان و هاریکاریا وان دکن. ام نها فابریکه اقیانوس سیدانه ام لها سایه دودیون سایه چیه؟ سایه سر پیلاوی هیچ تابان لی ندایی ام بجنه و سایه وقت سپاریش دنمه او سایه رنگی و مدل و بجنه ام آنه گیره و چیتکن کیش مدل بیتن کیش رنگ بیتن ام آنه گیره و چیتکن لها نزدیک 100 ماکینان هست نزدیک 8 لبانجی ملت هنن سه باند ما هنن سوله یعنی پیلا سایه نزدیک 5 پارچان تته ایوه ام او پارچان پشکه تنمه هم ayırmıştıken anegyo her melekiyo ام دنا ماکینجی رات کتن هر پارچه یک دودیوتن دتیادی یعنی لها ام بجنه و باند سیستمی sırayı ve çetken xılasken en sonunda pişte laha xılaskiri em ev bejne saya vretkene imalatı veca elacı veleden tabanı veleden en sonunda ev belayı ve solu ve tete meydan. Di beşê beremhênana sayeyên potan de her bandek û nîv dikarin heya 700 saya an ku serên potan ji modelên cude durust bikin. Dîzayna hemû potekê ku ji aliyê marka pêlavan ve ji bo evê kargehê hatiye şandin, serperiştên kargehê dikin plan û didin beşê beremanînê. Hemû perçe û rengên hatîne xwastin gelçerm yan her maddeyekî xam ji bo beremanînê tên amadekirin û dest
به کار برمانینا پوتان دکن. جبو درست بونا هر پوته که دناوا اوی کارگاه دایان هر کارگاه کادن با پیوسیانم به پرچه اف پرچه کارگاه کادن تین برین و تینت ناوی اوی کارگاه ده هیا هر پوته درست ببا نیزی چل پرچان او پوته پیک ده آنکم دکارم بشین اف پوته ام برخواد کن ل تمام دنیا دناو براسی هیا چل پرچه انا دناوا اوی باندی دا هیدی جی خباتکاری کیش بو خباتکاری کی دچه و هیدی پارچه هاف رو پیگ و اتن دورین هیا دیگه اوی داره او حالت او هیدی دچه سایه آنکو سری پوتی الوی بشی درست با 16 خباتکار الوی داره اپریا ماکینان درمانه دیکن و 8 خباتکارن دن الوی باندی تنه کار دستی اویج پودرات خوازه او چه دیگن اف پارچه همو دیکهونه ایک و دیگه هن داویه داما دیگه هن داویه تن بشه کوالیتی کنترول و همجی بشه تمیز کرنه آنکو پاکش کرنه الوی داره سایا پلاوه به داویته آنکو یا پوته به داویته عالیه که دن زمان وی چتکن او ساجراد بجن یه پوته چتکن او سایه دیدن و دوف داد چه بشه که دن جی کوالیتی کنترل ولی جی لید نیرن و سایه داویتینن و دشینن بشه سر حیا پیلاف آنکو پوت بداوی به نایم سرحده از باجار وانه تورینم 25 سالمه از 2 سال هات خابتم روز اولی هاتی از تمیزه قیمتی کرد نه جب من استا نه جه بلا اومد کم 6 حبه هر ملیدی از نه بی من استا پشتی جه گهم از سر ماکینه ایشالله خود دست کم پشتی سایه آنکو سر پیلاوان هاتینه درست کرن کوالیتی کنترل لی بشه برمینانه لید نیره پاشان همو سایه تین و گواستن بو بشه تابان آنکو بشه درست کرنا جیریا پوتان کارگه تایبت همو جیرین پوتان آکو تابانان الدوف خواستا اوی کارگه و مدل درست دکه آنکو دناو اوی کارگه ده تابان ناین برمانی پشت 2023 دا دما من مارکا خواه oluşturmuş kir من مارکا خواه dağıtmış kir başlamış yoy kir İnşallah başvuru Kürdistan'ı Erbil edəcək zaf niyet heye zaf havasam heye mebine harikari men niyete emir edəcək entegre get tesiseki mazın yani Orta Doğu'yu hitap get dışta kaliteli pelava kaliteli millet emeği başvuru emeği Kürdistan eci faydalanmış ve idi neşne Avrupa'yı xwe memleketi xwe da xwe işi xwe bikin evarı içine mala xwe şebeke bene işi xwe evarı derece içine mala xwe yani ortama wan hemi dev hevin xwe işi xwe bikin yani artık emji divin başvuru me Erbil'i yani başvuru Kürdistan'ı em dibêjin artık imalata xwe em bikin. اف همو آمیره و خباتکاره دبر روزانه هیا 1500 جوتن پوتان جیریا وان بسایه آنکو سر پیلاوان و گره بدن. اف بش داویه دناوا اوه کارگه ده که بش پاکیتینگیه 1500 جوتن اوها ین پوتان جبو هر برانده که دناوا اوه کارگه ده دما بداوی تی بش پاکیتینگی و بش پاکیتینگی بری ببن دناوا کوگه ده لامیر اکس رای ددن دوفدا دشینن کوگه بله اما وی بسیاری بکن که دما سری اوه هر پیلاوه که
بداویت لبش خواره لبش دورمانه دیزاینه و هر تشتکیوی تی بش سری اللي سری بریا چندین آمیران و چند قناغان هم دکاریم بجن 14 قناغن جدا جدا سر و جیریا پیلاوی دیگه این هفدو منتاج دیکن و بیشتی کوالیتی کنترول لهر پوتکی یا لهر مدل که پیلاوی بید درست کرن لید نیرن دشینن بشه پاکیتینگ و بشه پاکیتینگ اوها جبو هر براندکی پاکیت دیکن و دشینن نوا کوگه ده ولی لیره امه وی بسیاری بکن چاوا اف قناغن هنه تین انجام دان و چاوا اف پوتن هنه تین درست کرن گلمه بن نها امه هر 14 قناغا نشانی هوا بدن که چاوا اف پوتن هنه الوی کارگه ده یا ما کردی تین درست کرن یکم جار دبه همو سرم پوتان بین گرم کرن بریا 120 قالبن جدا کجبو همو قباره کی تن کارانین هر جوره که تابانان یانجی جیریا پوتان دبه پیش بگهد ناف هیله ده و بیب کارانین دبه به ماده که کیمیکی به چاره سر کرن هر جورک جی یانجی هر مدلک جوره که تایبت یه ماده کیمیایی اجبوه هیا که پی به چاره سر کرن به پلا گرماتی 175 پلین گرمه گرم دکن و همو قالب و سایا دخند نوا اوی فرنه ده اف آمیره سر سایه دچمینه هر دو لاین سایه آنکو سر پلاوه به دستی تن چماندن آمیره گدنجی داویا پوته آنکو پاشیاوه دچمینه و دشینن قناغه گدن او دره اوکیانوس آیا قابیه او 3 سال از وراد خبتم ام را 28 المانن زیدتی کچن ام پیوان 28 المانا ام روژه 1500 جو سول داخلن او سولنم اول پیشکاوی چه دیکن پشت هنگم رخیوی چه دیکن پشت هنگم دشینن گرمه دا گرماتی لید دا ام تابان آوی لید دیخن پشت هنگم دشینن قالیده کنترل قالتا وی دیکت پشت هنگی دیکه پاکتلمه دا ام دشینن فروتنی پشتی قناغا یکم و دوم هاتین بجه آنین بشه سیم جه درزبونا پوتان دست پیدگه اف دو کارمنده لبشه چاره سریا پوتانه تابان و سایه آنکو سر و جیریا پوتان دست نشان دکن و چسبکا تایبت به پوتان و لتابانان ددن و دخن سر هیلا برمانینه نویم فاطمه برسته ها ایمالات کاتیه از بیستایای ایلاج دکم تابان ویجی ایلاج دکم دشین من حتی üstte taban öyle de am çine paketlemeye. Aha ilacı mı am Allah başlamıştı ben ilacı lededen. Aha am dana sevi am taban öyle ilaç dikin. Herci tabana pilaveye am ilaç dikin. Dana sev farune dişin ne khore faruna makçala ilaç hatta khore keblo nahale am çine khore. Aha, خارجی تابان سایه دادن چطور پاکتلمه همو سر و جیریا پوتان دخندناوا دو فرناندا کو پلا گرماتیا وانه دیگه ها 100 پلین سیلیزی هیا باش بین گرم کرن و آماده بن جبو پیک و بستینه دو خباتکار
ser û jêriya potan li hevdû didin û dixin di nava Amêrekî de heya bên sarkirin û her wiha bên hişikkirin. Dibe her potek heya yek xulekê di nava vî Amîreyê de bimîne ku pila germatiya wî jî dige 5 pileyên germatiyê merem jê baştir bên hişikkirin û mukum bibin. Potên amade diçin beşê paqijkirinê û quality kontrolê. Piştî lênêrîneka hîr û danana jêriya potan di nava potan de diçin beşê paketîngê. Hemû paketên cotên potên amade berî biçin di nava bazaran de yan jî bigehin destê kûgehên markeyên pêlavan dibe biçin jêr Amîrê X-ray. Heya tu tiştek zêde yan jî her şaşiyek hebe bêzanîn. Plana vêkargeha durustkirina potan li bajarê Gavaşê nêzik bajarê mezinê Wanê li Bakurê Kurdistanê mezinkirina kargehê ye. Her wiha durustkirina markeyeka taybet bê kargehê ve ku wê bibe yek ji mestrên rikaberên di nava bazaran pêlavan de. Her wiha zêdetir markeya pêlavên kargeha meya Kurdî li Bakur li deverên Kurdî yekem car bên firotin. Plana me piştê 2023 da Nisan Mayıs'ı da emi marka xwe oluşturmuşken İnşallah emi kapasite xwe mezinken emi vê derê 200 insanan 200 kesa de nexebatê emi marka xwe ulaştırmışken bütün dünyayı, bütün Avrupa'yı inşallah emi wastanê da me îşê kirî emi bütün Avrupa'yı yaymış biken. Hedefa me jî daha rojî en az 3000 cût piştê 2023 2023 da niyeta me ew em 3000 cût pêlav an çêken 200 kesa de nexebatê. Heta sona 2023 da jî inşallah me niyeta em cihek dijî fabrikayê dijî weken dîsa emî kesê xwe de nexebatê. Yani artık pêlav sadece İstanbul'u nayê çêkirin, Konya'yı nayê çêkirin. Artık Wanê da jî, Westanê da jî, Axa Kurdistanê da jî êdî pêlav tête üretmişkirin. Nehevce milletê me wî yalî ve biçe toprağê xwe da dikare kîjan pêlavê hez ke em dikarin jê ra çêkin, em hizmeta milletê xwe dan. Ev kargehe nabe yek ji mestrên kargehên durustkirina pêlavan li welatê Tirkiyeyê. Lêberê dibe yekemîn pêngav berev durustbûna pêlav û potan li deverên Kurdî li hemû Tirkiyeyê. Her wiha yekemîn kargeha Kurdî ye ji bo brandên biyanî û Tirkî potan û pêlavan ji wan re durust bike.